Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Ideme si zahrať Fifu, ale nie som tu sám, ale s kým? Adamom. Áno, môžete mu dať odber, napíšte si do YouTube Adam Ivančo a tak. A ja to nebudem obkecovať a ideme na to. A keď pôjdete do Fortniteu a dajte si support create kód ERIK, ďakujem vám. A ja idem zapnúť. Čo mi všetko vyskakuje? Ľudia, neriešte, že prečo mi tak vyskakuje, lebo mne to stále vyskakuje. Adam Ivančo sa hraje so ceruskou. Zavrit, bum, nie. Čo? A to chceš? No? Ja. Adam je bez stresu. Ja nie som stresu. Julia, hej. Je to môj najlepší kamoš. Aj on je najlepší kamoš. Najlepší kamoš? A nič. No už, najlepšie. To čo mám stať? Nie. Ja som No vidíte, čo si urobil? Počkaj, nie je Španielska. Španielsko. Kde? Tu? Dáme... A ja? Počkaj, hej. A ja? Hej, budeš. No. Daj hotovo? No. Čo si vyberáš? Čo si chceš? Ja ti vyberám. Čo chceš? Atletico Madrid. Čo? Atletico Madrid. Tam, kde je Messi? Či Pele? Tam ďalej. Arsenal. To? Počkaj, ja si len vyberiem, kde je Ronaldo. Viem, že je u Saúdskej Arábie, ale je aj inde. Keby ste vedeli, ľudia. Vidíte do medzinárodných muší a tu si nájdete Portugalsko a budete tam taký tým, hej? Zahájať zápas! Áno, proti sebe. No. Match day is finally here with fans streaming into the stadium and a warm welcome on what is a fine day for football. Perfect playing conditions. I'm your commentator Guy Mowbray, joined by Sue Smith, and every reason to believe we're in for an entertaining match here. It's Portugal versus Arsenal. Adam s kružkom a skočku sa obeja. Chápeš? Good opportunity. Just needed the finishing touch. A nice move ends there. Does well there to stop the chance, didn't he? Kružkom sa oberá, že chápeš, keby si nechcel faulovať, tak cisneš kružku, ale keď chceš faulovať, tak cisneš toto. Trojholník. Či trojholník skočku. This is how Arsenal line up. Martin Ødegaard plays alongside Declan Rice in the centre of midfield, and they go with a single striker leading the line. Arsenal moving the ball well with real confidence. Ľudia, prosím,
dajte Adamovi Ivančovi, on sa volá Adam Ivančo, napíšete si tak do YouTube a tam vám vyskočí Adam Ivančo, ale je tam také smiešné video. Hej, a tak. A prosím, dajte mu odber, lebo chce aspoň mať 10 odberateľov, že? Ja mám 8, mne to stačí. Well, Bruno Fernandes can pass, he can score, he can pretty much do everything that a midfielder ought to do. Are we going to see him do it all? Tak si nás maloval. Such a creative player, the close control, his agility, how technically aware he is. He's just brilliant to watch. Defenders struggle to pick him up because he's always on the move. Steve sa beha rýchlo, keby si vedel. Intercepting, great reading of the game. Rainbow flick. Okay. Čakaj. Nemyslíte, že sme takí nuby, len my sme takí hávy, ne? Áno, už dávno. It's got to be To special malo... there. Čo si The stvojí? shot brings about Skúšku. routine piece of goalkeeping. No. Ty sní už, skúšku. Sloppy in possession from Arsenal. Ojde. Áno, ide nám to. Ty. Need to get tighter here. Asking quite a lot. Ak chceš dať poriadnu, tak L1 a kúška. That's an opportunity wasted. It's got to be a perfect shot to beat the goalkeeper, Yes. and that wasn't. Jak si poskočil. Ej, faul. Nie, dotkol sa lopti. Tak. Bernardo Silva. Decent chance. Skoro! Possibly should get Pekne. S tým sa dá. Tak si. To kopíš. All one back. Ronaldo. Ronaldo Promising forward burst. Áno. Arsenal. No. Taken cleanly and held on to. Daj. Ruka! Nebola! Bola! Side very much dictating the tempo over the past 15 minutes or so. They're really taking the game to the opposition. They've had countless opportunities and they fully deserve to be ahead. But it's about taking that next chance when it comes. Koľko budeme hrať minút? We're about to see them bring 91 something else alebo now. 3, neviem. Alebo 2, neviem. Ale bude okolo 90. Through for that one. Chance to Come get into on. the box. Čakaj. It has to be perfectly struck from that distance, and that wasn't. It wasn't. He's certainly got the confidence to have a go from there, but he gets it all wrong. It's miles away from the target. Čo mám? Ja. Ja som bol niekde. There's Nie? something building here for Arsenal. All taken on. Say, raise the self-reactions. Teraz bude ešte to. S tým stráš Petrovice a s tým nehrávaš. S nohou, chápeš? Nemal si... Made into the box. Nemal si držať Really have to be tlačku. the first defender. To ti ukazuje... To ti dole ukazuje, že je aká stamina. Nie ako, že aká stamina, ale že aká stíla. No, nie, ty. Kámo, ja som sa poškrabal. Ja neviem ako... Lebo sme boli von. Prepelica. To frosla. Pekná bola, ale nebola. Full of confidence to Nie, že pekná, ale The Petrovica. keeper could be in trouble here. Offside. That's a free kick. You couldn't
sees many Nie, ja of som the sa football. spaloval. Máš priamo. Jaj. Ja sa bojím. A nedrž to. Kus to drž, hej? Tak, trošku. Co môžeš tiež tak? Musíš znám. Dias. Dačo? Alisa. No. Well, not the To je koper! today. Still be on target. Well, no wonder he's looking a bit sheepish there. It's a really poor effort. Nie takú petelicu až tak. Ball lost and the chance gone. Well, they managed to snuff that out. Ďumu som dal. Prekopnul. To som neveril. Ale je to tak. You're never closer to goal here. Co robisz? Rainbow Flick. Good pressure. And he makes something of this. Having a try. Prepalica. Great for it, but did enough to tip it over. Zajdu tu jak sa robí trochę. Nothing happening in the goal kick. Nie. Styku. Nie dawaj. Ci teraz się nie skończył. Not so much given away. Cleverly won. O, ja. Victor Gajokovic. Teraz są marą. Jaki faul! Goes to his whistle for that. Żółta karta. Pojedziemy. Nie, dobre. Nie było. Żyć. To. Kasia. And that brings to an end the first half here at Nie, Benfica. koniec. To mi Chyba pomoże. trzeci mecz. To mi pomożesz! Ludzie! Dobre grajmy. Dawaj. The ball is rolling and the second half is underway. Adam. Czekamy. Czy nie będzie gol? Ronaldo, to co nie zagrać? Bola si ale mu prešla cez ruch. A veľa, to bolo... Chcesz Haha. zagrać? Ja Halo. się chcesz zagrać. Erdegaard. Wiesz, że dobrze jest bramka nam wjeżdżać go. Now Saka. Ha? Hej. Closed it down. Ale tu był remis slim. And it's been given as offside. Co było? Offside. Jaki uprzejty. Jo. Chodźcie. Ej! Need to get tighter here. Well, speculative. Polica, Ale beka była. Wild attempt from range, not one for the highlights. Oh, it's a poor choice. Why? What other options on? Why Ludzie, a beka była. sort of distance? Keď hej, tak napište do komentáru a prosím, dajte like a poďme do 40 odberateľov. A však ty môžeš aj viac držať. Keď chceš dať takú petelicu. Saka. Aku tam dám. Victor Gajokovic. Typu. Untidy in possession there. This could get interesting. Caught that with everything he's got. Veľa. Missed the target Veľa. handsomely. Áno. To bolo vidieť, že už nebude gol. Počala, ne? Šibenica skoro. Adam. Teraz šibenica skoro. Declan Rice. Jaka šibenica? Tak si povedal, že šibenica skoro. Bež. Pekne. Tak si Tak. Wow. Jaj. Aj, A little untidy. dáme. Jako pekná. Goodness me, who wants to keep it? Excellent progress and it continues.
break in. They couldn't quite take advantage in the end. And an easy one for the keeper. Adam, Well, the niečo stats som don't ti lie, but they povedal. haven't created Áno. more clear-cut chances and the Nemáš team is nadávať. starting to get Ja nenadávam, si predstavte. not playing up to the Si predstavte. just feel they need to impose themselves a bit more in the game. Yeah, at the moment, Pozrite, furt ide dopredu, ale nevie dať gól. A toto? taking this all. Well, it has to be perfectly struck from that distance. It wasn't. He's certainly got the confidence to have a go from there, but he's Daj X. miles away from the target. No neprepeli tu ty. Davaj. Aj, ja. Leandro Trossard. Well read. Čo robíš? Julia, mám mu dať gól? Lebo ja snažím sa z diaľky. Ale mám ti dať gól? Ha? Have a go here. Gól! Nie! Ale mám ti dať gól? Ha? Dajte mu odber, keď mi dá gól. Poď sa tu. Teraz dám prepele. Pre palice, áno. Nie. A trošku drž, keď chceš silnejšiu. Toto. A čo? Ty ako dal popredu. Goes. A na mne stavaj. A set. All one. Well read. Yeah, he was on to that. Veríte mu, že dať gól teraz? Here we go. Bo ja nie. Position. Ale určite dá. He's in there. Oh, excellent save. Je rok, Texas. Skoro ja vieš. lebo som videl. Nepýtaj sa na takého. Otázky. Verím ti. Nie, ja tak nedám gól, joj. Nikde v živote. Might have been a miss hit. It's gone over everybody. A Ronaldo. Dobre, dobre, dobre. Robíš. Saka. Good work. They've got it back. Dajte mu odber, keď teraz mi dá gól. Ľudia, počujete? Dajte mi odber, So where they go. keď ja dám gól a dám Ivan, co sa volám. They couldn't quite take Ivan, advantage čo? at the end of that. Ľudia, prosím, dajte mi odber, aj keď dám gól. 15 minutes remain. Will come away with the ball. Dajte mu odber, keď mi teraz dá gól. Offside! Back. Offside either way. Yeah, I think it's a bit of both. You've got to give him time to get back on side. Surely you can see what's going on. Leandro Trossard. Prepelica. Frasa. That was looking good, but nothing to come from it. Oh, that's really well cut out. Aj Majorsko toto hraje. Keď chceš, tak potom nebudeme natáčať a pôjdeme si zahrať UFC. Dobre. So really getting behind. Ešte UFC. They want to win this as much as the players. Čo? There's so little time left. Potom ti to poviem. Teraz hráme hru. Box. Áno, je to box. Ale určite ja vyhrajem. They can't. Lebo poznám to. It's a piece of late drama. Must score. They question the decision making there. On som nagraj vo fliga, som zabudol. It's just lacking awareness, really. This is a promising looking attack. Offside. Flag is raised. That'll be offside. Ten Ronaldo muszę leżeć asi.
On tak je. Strieľaj. Ale idem streľať. No aby to... Poliada. O, jaká pekná, ale protihráčovi som ju dal. Protihráčovi? Protihráčovi sa zvolal. Nie. Going to go a long way with this. Erikovi Kovačovi. Áno, dal Erikovi Kovačovi. To bude gól. Dajte mu odber. Teraz mu musíte dať odber. Julia, prosím. Koniec zápasu? Ne. Dajte mne odber, keď teraz dám 2 góly. Jeden. Dajte mi odber, keď dám teraz gól. Dala sa tak schýtaj. Dawaj. So off we go at 1-0. Dajte mi odber, keď teraz dám gól. Really solid defending. To čo si urobil? Be a throw in now. Vidíte, ja som nechcel dať takú vysokú, ale nemôžem za to. Jak nemôžeš za to, keď si to urobil? Pekná. Ready, fine. Áno, áno, poď. Ešte. Musím dať... Setting up the chance. Áno, nepadlo. No improved possession. Vyhral som! Máš stres! Jaj, ľudia, som vám zabudol povedať, kto prehre, tak splňuje trest. A to je taký trest, že musí máme cyklon. Máme cyklon. Nemáme. Julia, nemáme cyklon. Tak asi bude tam taký úkol. Musíš na X. Čo? Počkaj. Počkaj, X. X? Musí nahlas vonku, akože cez okno povedať toto. Jak sa to volá? Sú Vianoce. Druhé nahlas. Cez okno. Vianoce? Hej, sú Vianoce nahlas. Ale tam. Nie? Podróż to. Podróż to. Hej. O! No, chodź. Idzie. Sú Vianoce! Julia, ja si myslím, že to je všetko. Proste dajte like, odber a dajte aj Adamovi odber, lebo toto, čo teraz urobil, tak si zaslúži asi like a odber. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes.